Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami naga fayara. Waktu itu kan khawaja mujur tuh. Arda wad la simiti happy to ko simber simno. Word be honi be ha hambe ni baraju. Tawiti jolle oro murata dalai de link khaisi garu bayin ni khanya fi bayin ni tawiti warra godu wolen kitu. Kana Twitter qabachu ko faamti. Twitter ودمو account خيني البينو account خيني فانو فرشوا فاديدا ورجاني جر ورجانو فرشوا ديدي account خيني أقول تويت قول رابا كسان جيني أقول لينكي قدو إنت نون دكو account خيني تنينوس نون فراتو ورجاو جر أنغرو نافرشوا هنديدو مالفو أنا إندوران سنة يروف بكاي هنديدو سن إسنين جلسي ذاك بوتان فورمات ذا fakkeenyaaf tiwiitariin akkaawuntiin keessan paaswordii fi wanti iimeela isaa kooppii bakka irraa godhatanii jira achi dhayitanii kooppii godhatanii kooppii sanatti naqattan akka inni isin hin dhibne hundaa'u fakkeenyaaf jalqaba oduma gama saniitti hin deemne dura googil akka googil dhufna googil abuu kana seenneen booda ifama shabahan aku google akkana seenneen booda akkaawuntii keenyaa tuyinaa jechuudha suuraa akkaawuntii keenyaa san tuyina gama kanan nu fida manage your google account yoo kana dhufna koppii godhachuu yaanaa beeki achi jirti paaswordiin teenya yoon jalaa baddellee achi harkachuu dandeenya ta tiwiitariidha kana dhufaa home jaa ni buttan mirgatti personal information ammallee ni buttanii data maal khayyan ni buttanii security khajoo haa dhuftan kana tokko isin dhuftan account isin qabdan hunda asii isinii fidaa jechuu siigalte achi booda kunoo kanarra dhuftan password manager khajoo kana account meeqaan qaba you have kudha lama jechuun password save asittiin qaba password kudha lama kan hin save godhe as keessa jira namoota save godhatanii qabdan as keessa argachuu dandeessan kana gadhooytanii san booda waan isin banatanii jirtan guutuu password isaa facebook kan qabe google paypal hundi isaa as keessa jira akkasi kun fakkeenyaaf twitter warri koppii isaa godhatanii qabdan as keessa asii qabdan jechuudha akkasi bakka taa dhuftanii tiwiitara keessan kana irraa gadhooytan kun qulfii jawwaalaati isinis qulfii jawwaalaa qabaatan piinii akka nuti isinii fida banachuu dandeessan jechuudha akkana gama kanatti isin fidaa jechuudha tiwiitarii keessan qaabni isaa guutuun as jiraa jechuudha asumarraa kooppii isaa fudhatanii dhayitanii itti naqachuu qofa siigalte maqaa keeti paaswordiidha as jirti asitti laallachuu isin dandeessan amma laallachuu waan banuu isin biratti hin feeneef malee kana dhooyinaan paaswordii kee waan inni ta'e addaan baaftee barreeffachuu dandeessaa jechuudha bakka tana dhooyinaan adda baaftee barreeffachuu dandeessaa jechuudha ammallee deebitee paaswordii kee kana irraa jijjiirrachuu yoo feete edit khajoo kunoo irraa jijjiirrachuu feeta jechuudha hoggumee garraa jijjiirtee illee hoggulamaa sadii yoo fi qulfiin ta'e siitaate firraa hayxee takka qofa deeffachuu dandeessaa jechuudha paaswordii kee siigaltee huni bakka isii irraa harkattuu jechuudha yoonii fi ijjiteetiin ilaaltee barreeffachuu feete huni ammoo bakka itti jijjiirrattu huni ammoo kadura taa'u kun kooppiidha asirraa ammaan tana fakkeenyaaf paaswordii kiyyaa kooppii godhachuudhaaf password khiyya copy godhachuudhaaf kanaan tokko maqaas copy godhachuudhaaf kanaan tokko khalaas eega kana lamaan copy godhannee booda ni baana as keessa khalaas ni baana uuma tokko sandi busan booda ni baata gama ya facebook adeemtaa jechuudha bakka linkiin jirtu san dhayiteeti linkii yoo duraan nama jalaa share godhattee qabaatte ol harkifteeti
bakka liinkiin jirtu sanii akkasi ganaa liinkii ta'ee dhuftaa jechuudha. Rakkoon bakka tana xiqqoo jirtii bee akkasitti hogguu liinkii tana dhufte akkana gadhooyta. Akkana sii baasa. Hogguun fi sii baase kunooti liinkii laal jala jirti. Liinkii irratti hogguu dhuftee akkana gadhooyte ammallee tana si gaafata. Liinkii tana gadhooyta ammas amma ganaa tiwiit godhuuf deemtaa beeka. Akkatti naa fidaan annaaf banaa keeysan odoo hin banneen duratti wanti isinii fide jechuudha. Akkaawuntii keeysan paaswordiidhaa fi maqaa yookaan iimeela keeysan yookaan lakkoofsa keeysan itti guutuu isin gaafata odoo bakka tana isin hin fidneen duratti. Eega bakka sanitti waan kooppii qabasi godhatan san fideetti na hixaniin booda bakka tana isin fidaa kooppii sanitti paasti gootanii hogguu boos kooppii paasti itti gootan booda gama kanatti isin fidaa san booda tiwiit eega akkaawuntii keeysan itti naqattaniin booda bakka liinkiin jirtu san deemtanii kilik godhuu qofaa jechuudha. Fakkeenyaaf liinkii akkattiin qaba. Akkana liinkii kanarra dhuftanii akkatti isinii baasa. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, jahaffaa ilaa jaha godhee torbaffaa irraa hin eegala. Liinkii kanarraa dhuftanii ta'uu isoo kana gadhooytan. Itti gadhooytanii akkatti isinii fida. Hoggunni akkatti isinii fides liinkii kana gadhooytan. Akkana ganaa gamana isin fida. Ganaa tiwiit godhuu qofaa jechuudha. Tahee jira jechuudha. Sakandii meeqa tura? Sakandii 4 duraan godhe tiwiit. Ammallee if duuba deebitan. If duuba deebitan. Ammallee ni deebitan takka. Asitti isin deebisa inni nu bakkuma isin irraa baatanitti isin deebisa. Xiqqoobsaan eeggattanii ammallee ni ofattanii tana dhuftan. Waan salphaa ammallee kanuma gadhooytan. Istiinumaa isin hin gootu. Ammallee tiwiit. Istiinumaa isin hin gootu.